I posima ljudi, ja sam Komšija. U današnjem videu ću vam pričati moje iskustvo sa SSD-om Biostar S100 od 240 GB memorije. Kupio sam ga u maju prošle godine i moram da priznam da baš dobro radi i posle skoro godinu dana. Ali to i nije čudo za ovakav SSD. Čim sam ga ugradio, samo mi je bila bitna brzina, ništa drugo, zato sam danas odlučio da zaista testiram prave performanse ovog SSD-a. Pa hajde da počnemo. Prvo sam ušao u hard disk Sentinel koji služi za provjeravanje performansi hard diskova, SSD drive-ova i video sam da su performanse i health u sasvim odličnom stanju. Što se tiče temperature, temperatura je iznad 46 stepeni, što je iznad limita, ali što se tiče toga, to i nije toliko ozbiljna stvar, zato što temperatura ne prelazi 70 stepeni. Zatim sam provjerio prave performanse i video zapravo da su rezultati isti kao što piše na kutiji na sajtu. Što mi dali još više samopouzdanja da kažem da treba da kupite ovaj SSD. Znači bukvalno na kutiji kaže da iznosi od 500 do 400 MB upisa i čitanja i zapravo je zaista tako, znači u realnosti. Moram zaista da pohvalim ovaj SSD sa performansama i cache memorijom, zato što tokom puštanja jednog YouTube klipa nema seckanja kao kod Kingston A400. Najbolje kod ovog SSD-a je bila cena, da kažem, bila zato što ovaj put SSD više ne košta toliko, već je malo skuplje. E sad kad govorimo o ceni, ovaj SSD je koštao 29 evra, znači 3500 dinara. Međutim sad ovaj SSD košta negdje oko 4000 dinara. Što je malo skuplje, ali to je ta cena jer dobijate dobar kvalitet. Hvala što ste gledali video, nas da si da bacite like, share, subscribe i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ja sam Komšija, pozdrav!